ehinkamu al-imam Malik rahimahullah adi Madina ge ahlu werinna meduga buneve bahe Madina ge ilmu werin lawa huddakure tin imamunna khilafa namoes miwes ilmi haqiqata balairuga evves haqiqaten nu ilmi haqiqatun sabituwa goten nu kandaligen ilmu werin nasu kurawwa fave al-imam Malik ge arihuga lawa music ki haram ichkam hembima al-imam ibn al-Jawziyya Abu Bakr al-Khallal rahimahumullah debe fulun sahha sanadun riwa kurawwa fave al-imam Malik rahimahullah ge arihum sual kurawani Abu Isa at-Tabba imam Muslim rahimahullah riwa kurawwa fa hadis naqlu kurawwa fa ve ebe fula garihun ei mu'tabar bodu ilmu wari vidalwani tiwana sual kurawwi me al-imam Malik rahimahullah wa inma imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu sual kurawwi me amma yatarakhasu fihi ahlu al-Madina Madina ga ahlu warin hudda devvatoe al-ghina min lawaya music ke kantaw سؤال كربيما الإمام مالك رحمه الله دي فتوى نوتا بدالو بسفل تيبي فلن كانوا دا السوا بدالوني إنما يفعله ذلك عندنا الفساق إنما يفعله عندنا الفساق تكن تممنگ تريغا ميوزيكا لوا كنتا كونغلني فاسقون لا إله إلا الله ألغنو مهم بنفيو يقينو بس ألغنو كبري واني إكما الإمام مالك بسفل تيبي فلن كيبوا دي ebe fula vidaloni inma yaf'alu dhalika indana al-fussaq tikan kongulani algon menge terega ves fasiqunne hemima Madina ge ilmu werinna Madina ge taqwa ver solihun kongulun kamen nun eiki Madina ge terega lavaya music feshi nuwata ege kommes minware kongulawni ei fasiqun kuran feshi kamen hemima algon shakken nukoran eopfada taqwa ver solih man ilmu weri be fulun gina taqwa ver solihun gina zamanuga ebe fulunge terega mikan qur'ani fasigun kamga wa ayruga alugan menge mizamanuga music kule hadani fasigun nun kamakan alugande nubuna ei kitamme mammi hikamga is kitamme bodu degree en hifagen is dini ilmu warikam dawwa kuris lavakiya hingede ti mayde me samasa kuram mi lavai miti halal kamga deki mi stage mati gara kiyen deke mi hako evve salega imam Malik rahimahullah mi basfulakun ene ka salamaten nowe ehmi malgon men visnanje evve salega muruwatu ga hulwerin dinu ga hulwerin mi fada bastake ben mi amalen nukure musica lavai ben men nukure adi hama yakuga al-imam Khallal rahimahullah riwa kurawwa sahha sanadun Ibrahim bin Mundhir rahimahullah Madina ga bodu ilmu wari ebe fula ga arihun riwa kurawwa fawani ebe fula suwal kurawuni hama egota Madina ga hulwerin lava hudda kuretoy vidalwani ma'adallah ma yaf'al hadha indana illa al-fusaq Allah ke kofaya ilaga nurussewun rakateri kaman edeme timamenge terega tikan nukure fasiqun fiyawa al-imam Anas bin Malik rahimahullah wa Ibrahim Mundhir mi de imamu ibbase wada gannawa ebo lawkiya music kul hadani fasiqun kam hembima ilmi haqiqata balairuga evsalega mikam kom ulani ki ebe fulunge terega dini gotun rangal tandor danna mi hunenno befulun nenno algon menge terega PhD na masters degree na gagen tibbe befulun na graduate fatibe bodti sheikhun lawaki amizu kulun namois islam din ga ilmu ndeke wada gannawa gotum mikan qur'ani fasiq ehmbima adi bayin ilmu weringe gatum mi hudda kamekkama waridu wefa utas algon menne kaya ko no hife sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sariha hadith purta kite qur'an ge ayat adi ashabe kalunge fatwa takun sariha ko saf ko nge music ki haram chekkam ennois mi masala ge bodukam algon men ituru tahqiq ta kuranje ilmu rin ko fa wa tahqiq balala ayruga salafun ge ilmu rin ge gatun mi hudda kama fatwa de fa wa fatwa ta ki itbar kurichen sabaki hudda kama fatwa nisbak kurai fa wa huriha be fulunge kiban ya khilaf as-sabit egotun ebbe fulaki al-imam Malik rahimahullah Madina ge ilmu rin hudda kurakama sual kurawni imam Malik Ibrahim bin Mundhir rahimahullah kama inkar kurawwa हम इफदांग बेफल अने बेफल की शुरैह अल कादी शुरैह मशहूर इल्म वरिये अबुल हुसैन रहमतुल्लाह विदालवनी मीह को मीहगे एकला गिटार म्यूजिक कुले गिटार एति बिंदाला
halaku kollaga mi masalaga qadi shurayh gariha kota masala hingaj diyama al imam qadi shurayh rahimahullah nimme vi gotaki al imam bayhaqi rahimahullah wa sirwa qurba fa mi hadith vidaloni huwa munkar lam yaqd fihi bi shay vidaloni ti munkaratik ehmi ma ti masalaga ti bindali mihaga maccan evves masale nete masala nimma wala wahde bin fonwali music samane music wechen halaku kollumun islami kotun e halaku kuri miha saza vesnu deven sabaki munkarata kawadi ehnamois islam dina egguta sharia nukureve kotaka tibe fulun kommeves music kule mihegge echen halaku kollaga nudach ehje tibe fulun kubveriwan anekkolun munkara mana kurumuga algondo eggutaka tibe fulun naka gowai nudan komme be fulakos nukume gawmuga hore music kule echi nuni music kulun terin engule echi halaku kurash ge gotaki atun munkara mana kurumaki wara tafatu halatega waragina sharutaka eku ganuniya huddanun kame ege sabubun fitna fasada ufedi danative ehmvima mifada zamanegga efada kame kuranji heni matin tiriya eggutuga stirin macca kannu ehmvima bappa darifula music saman hodanu deni bappage laring ena ganafiyum nuwata bappage geega e darifula music kulanya bappa e halaw kolle kas masalenne hama efada demafiringe detere gaves mi gulun onna kama vanya egota munkara mana kureka emme rangalu hen namais magumacca nukume hemmiyunge gitaya bera echi wala hada kunu kureven adi hama migota islam dinuge bodu ilmu erikam gawa bodu tabi bekalunge bodu ilmu erikam gawa sa'id ibn musayyib rahimahullah behe gotum ves lawa huddakura kama buneve hen namais ei hagigata khilaf kame eni sah sanadu sa'id ibn musayyib rahimahullah garihum sabit wegemve ei haram kamikam enkam ekale faanu vidalwani inni la aghdabul ghina timanna warar roliyara kofa wa echke lavayaki hama egota ash-sha'bi amir ibn sharahil ash-sha'bi rahimahullah wes music ge samanu ge vyafariko ge libe lari halal nun kamga vidalo fave hama egota algon kuriyes denni wada imam malik rahimahullah ge basfulu vetu hingaj khulasa kalamaki islam dinuge fiqh wari ilmu wari muhaddithunna fiqh wari imamunge ittifaq wada gannawa music ki haram ichik uriha muhaddithunna fiqh wari imamun ittifaq wada gannawa music ki haram ichikama miga elves khilafe sunnatu ge bodti ilmu waringe terega ufedi fakanuwe mikam bayan koraba ilmu waring bayan ko fave kirte qur'an rasula ga sunnata salafus salihun ga asaru takabbala e be fulum wani ittifaq wada ga nawafaka ehmbima mi ittifaq naqlu koraba al imam tabari rahimahullah vidal wani faqad ajma'a ulama al amsar ala faqad ajma'a hama kashawarun ijma' ve fa wani ulama al amsar emha islami rattaku ga ilmu waring على كراهية الغنى والمنع منه لويا ميوزك أي حرام الشكما إكما كي منا كرنجه منكرات إكما بيفل مني اتفاق ووداغ النوافه مي اتفاق نكنا نميها كي بدالواني جماعة بيرو غن ميها إهنكم الإمام طبري زمانوغا इब्राहिम बन साद किया मीह का उबैदुल्लाह अंबरी किया मीह को लवा हुद्दकम गा बुनीमा विदालवानी मी देमी हुन्न की मुस्लिम के जमात बेरवेगम वा मीह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसुल कुरबानी मन फारकल जमात फकद मात मीततन जाहिलिय्या मुस्लिम के जमात वकीव जमीह की जाहिलिया मरकुम मरवान मीह के मी इत्तिफाक नो मफहुगा हम विदालवानी हम बीमा अलगन मेंगे उफा कुरंजे हैराम वांजे अजाबे कहल मसले मी lawaya music ga islam dinuga mi masala aso iggoy kunka baka hadito tibe fulun nafse giwada gannawana islam dinuga furu'i masala tawga fiqhi masala tawga hataru imamun ittifaqu kantata ki waran nadiru kantata ki amuko komme masale gas al imam abu hanifa ge waqi qawle imam shafi rahimahullah ge waqi qawle imam ahmad bin hanbal ge waqi qawle tin hataru qawle ole komme masale gas waram madukam efiya ekamaku ballava music ave to hataru imamun ittifaq wada ganna evves bevlagu devana bahe vitalanu mi ajabe khalakam